Khubor Baro na Don Bosco Media Network ngiwan ra shapi ki Khubor NIAM kejela jong katayo basau jong benai Nailar arjar arpulai. Kimat bakong san hagani katayo beladep Kilong. Lepin hak perdaya ke annual sports meet balai jong ki kun samla ke Parish Sasniang balang Shillong Tangkrin. Penlong ke Divine Mercy Parish Umdang ya ke Peace Rally ban persya ikjingja syak Thombor Hamanipur. Daki program pen mensim pen krek sister FMA ban penkut ya kelek kemen Centenary. Bat kitbok kipat Catholic ya keseng rangba lain kra. Bat mentang in pa syaki Khubor bakam benya. Ke annual sports jong ki kun samla ke Parish Sasniang habalang Shillong Tangkrin belepelong naduk ke kat praterik haduk kat kendai terik Nailar arjar arpulai. Ha ke jingelam jong samla jetison tingkan ke musketry sports pen kemen lamare assistant sport ke general secretary ke samla elat mi lapasam ke executive members baro ki belasai ya ke buit banyaweri ki kun samla baro jong ke parish syakani ke sports ke belong ru ke jingele akai kilan met ha ke bebun benta ki jingile akai beper bela penlong ha kate kesngi lasdang ye ke program ha ka khat praterik da ka opening ceremony da ka bepenkiu buram ya ka lama jong keseng da Reverend Father Jenister Nongklau parish priest ka parish kumbashis pa arpho tamngut ki kun samla ki belawan syakani ke lempung yele akai ha ka bela phia iki ha ki lightly ki group jong Saint Don Bosco Saint Francis but Saint Dominic. Lapan kut ikatika sports meet ha ka khat kendai terik da ka closing ceremony da i chief guest iba remdor lingdo iba deiru ex president ke seng samla Parish Sasniang bat iba lapan benaru ia ke annual sports meet pasau ke banlong habalang Shillong mushrut jong snem arajar arpusau. Yang ke sana. Stop na. Dah bang. Dah. Tahu na? Ini siu. On your mark. Set. Left. Dominic NIAM Francis Okay. Pas. Dominic NIAM Francis Don Bosco. Okay. And the pass turn. Position. Keep it down with Super. Yoruba Martin. Look at my faces to the net, Don Bosco lagi jalan. Kujalan doang dia untuk minyak. Okay, rajan Francis. Okay, very good. Okay, sisi. Okay. Dadan, Don Bosco dadan. Francis dadan. Dominic dadan. Sudah ni. Oh.
Talip. Ini parish dan kurupur sih, jangan. Keren. Ke Divine Mercy Parish umdang ke lepelong ke Peace Rally ban bersya ke jingjia syak Thombor ha Manipur. Ya kini ke Peace Rally lasdang lingba ke jingdwai bat jingdwai ha ke balai lam do Father Rangba jong ke Parish u Father Cosmos Jerwa ha ke por Shibaje Janme. Hadin balayo jing batai no Father Rangba lepelong ke jingyat procession ke bajai-jai ke basdang na Pelau Ying Parish bat yat chigjakayau umdang bat penkut ha Don Bosco Secondary School umdang. Hakani ke Peace Rally ladon laingut ke bela ajing kren. Kita kilong uba Alfred Kinshiu Presiden ke Sengrang Ba jong ke Parish, Reverend Sister Esther Marwen, bat Reverend Father Cosmos Jerwa, bat lepenkut yakini ke Peace Rally da ke jinggerku bat ke jingdwai na Father Ling King Lingdo Assistant Parish Priest. Kehedu jong ke Seng Reunion Salesian Sisters of Don Bosco FMA, Sister Elizabeth George Shillong Province, kelapen benapat ba kejing penkut ya kejing rake pendon buram bat lekmen ya kejing dap shispa snem ke Centenary, kejing tere jong sister na keni ke Seng Reunion, hakilom bat kithem kathan chatai lam mingi keri India, kanlong haka kendai bat chpau terik Nailar ha auxilium convent nong thamai. Ki program ha ka kendai terik Nailar kin thup ya kejing ya kenduk lang jong ki sister delegates na ki nyotli ki province jong ki sister FMA ki bani ki jela beper keri India. Kejing shimbenta ki samla na ke jela NIAM Archdiocese Shillong, kejing petiang buram ya kini ki nongelam ke Reverend Sister Khaira Kazuela Superior General FMA, Reverend Sister Runita Borja FMA World Councillor for Youth Pastoral, Reverend Father Paul Olfrindo Lingkot Shillong Salesian Provincial, Kong Isawanda Lalu, IAS Director Sports and Youth Affairs, Government of Meghalaya. Kinongelam ke Auxilium Youth Movement hai India. Hakini kesngi in penlong kejingkan mau tempang bekerpang bat basyok mensim na kebentakin riungut ki sister ki belayuk kejat ningkong hakilum ki them jong kani kathan min shispas nem menchwa. Kejing lek kemen bakrau kan long ha kesngi penkut ha kashpau terik Nailar da kamas bakrau ban pen menta do lingdo asat umus Reverend Archbishop Victor Lingdo ban senran di ki bongut ki lingdo asok belai ha kate kesngi. Hakani kejing lek niam bemelung mensim en aingut kerpang yu belai terai kenrat ubala betin denti ki hinriungut ki sister FMA beslur bat ubala kerkui kejing terai jongki ki bala seisok palat hajar sya hakini shispas nem balalai. Hakanok pai sngi ke shpau terik en penbot de kejing syat jing ruai bat kejing pen i ki sap ki pong bebunjat ki ban syat palang ye kejing riu spa jong kejat pen riu keri India kham tam lele hakathan lam mingi hakasyat ke kemen keput ketem bat kerwai ke siau. Ban bu mau bena sa nam ye kini kejing lek kemen shispa snem jong kejing terik sister FMA hari India barok kawai en pelat pai ba ye kethup jing tho bala penlum lang hakin riu teli ki song lani ki volumes ki bayat ho ye ke history jong ka Seng Reunion FMA na du basdang kejing terik jong ka kejing kiu Iran bat kejing priang ki commission jong kani ke Seng Reunion ki sister FMA hari India. Hakani kesngi penkut ye kejing rakhe kemen shispa snem Menteri Rangba ke Jelau Konrad Kisangma ki minister ki officer sorkar kin sakhi bat yo bentah ki program bala penkrek de kinong peniat ke Centenary Celebration Committee ki sister FMA. Celebrating 100 years of blessings, I am Sister Elizabeth George, FMA Provincial of Shillong Province. I am happy to announce that this year the Salesian Sisters of Don Bosco, Province of Shillong, is celebrating 100 years of the arrival of the 6 pioneer missionaries to Northeast India and the closing ceremony of the FMA India Centenary celebrations on the 9th and 10th of September 2023. The highlights of these 2-day celebrations include a one-day national youth meet on 9th September with sister delegates and youth representatives from all the 7 provinces of FMA India
and representatives from the diocesan youth groups of Archdiocese of Shillong. Besides Reverend Sister Chiara Kazwala, the Superior General of the Salesian Sisters, Sister Runita Borja, FMA World Councillor for Youth Pastoral, Reverend Father Paul Alfindro Lincott, Provincial Salesian Province of Shillong, and Srimati Isavanda Lalu, IAS, Director of Sports and Youth Affairs, Government of Meghalaya, and other government officials will be among the special guests of the day. The youth belonging to Auxilium Youth Movement India will pay special homage to the 6 pioneers who were the torch bearers to Northeast India. The grand finale on 10 September will have 2 important high points. First, the solemn Eucharistic celebration presided over by Most Reverend Victor Lindo, Archbishop of Shillong, which will be the peak moment of thanksgiving for the gift of our pioneers and for the flowering of the FMA mission in India over the past 100 years. Secondly, the cultural extravaganza, which will showcase the rich diversity of the culture of the people where the Salesian Sisters work across the length and breadth of India. Another significant part of the program will be the releasing of the 6 volumes of the History of FMA India, a monumental work by the FMA historians who have recorded scientifically the genesis, growth and expansion of the FMA mission in India. Civil and ecclesiastical dignitaries including Sri Conrad Sangma, Honorable Chief Minister of Meghalaya, and Most Reverend Victor Lindo, Archbishop of Shillong, will be among the distinguished guests on this historic occasion. With Mary in the course of a century and beyond is a theme that led the stages of preparation for this significant event in the history of FMA India. We are happy to be the host of this mega event, and as we look with gratitude on the past 100 years, we move towards a future with hope, courage and optimism. Kasing Rangba Catholic Malki Unit Block A and B, Badjong ka Parish Laim Kra, kalayo ikinongkit kang bathamay haka arpo artarik Nailar. Lapin skem bat pen Khubor iki nongilam bathamay daw Reverend Father Bernard Lalu Parish Priest. Kipat ba Catholic jong ka Parish Laim Kra kilapen pau ka jingkemen bat jing sngongu ikinongkit kang bathamay. Kila ay ka jingkit bok ikinongilam bat yu Reverend Father Bernard Lalu bikin la bantray borba haka benta ka burom jong blay bat ban chakri kipat ba Catholic hakani ka Parish.
Kasing Samla Catholic Assisi Bernihat Parish, haka arpu santerik Nailar, kalayo bansdang ke sports meet ke Baarsengi, haka balawan bani Shiminta deki arpu prateli ki Balang Shnong, ki bahap apo ke Bernihat Parish. Haka ni gesngi la sakhi ke jing Shiminta Shithem jogi khun Samla jong ki teki arpu prateli ki Balang, kentup ki Samla kenthei bat chinrang. Haka teki sports meet ki Samla ki layo ban pelong ke football bat maupon, bat kiwe ki program. Ia ketiga sports meet kesing Samla Catholic Assisi Bernihat Parish lawan menpeli perda dok ba lianda Nongshli ubalalong kumukongsan bad hagajing don lang jong padar parish priest Anil Kolakanil bad hagajing don lang jong president Seng Samla Joyce Aim bad kidukot jong Seng Samla Catholic Assisi Bernihat Parish. Uba lianda habakren hakate kesngi kumukongsan uloong bukum ki khun Samla ngide ban imsngi ban wanra ikajing bha jong ki imlang salang bat kum ki khun Samla jong ka parish wat trei tang na kabenta ka pisa henrei kum ki khun Samla ngide ban trei na kabenta ka bha kamiat la kadei hakabalang ne ki imlang salang ban chi bat yang joj bat le na kabenta ka jingim hangta pisalong ki Samla damta kalawai bat ka jaj ban riu Parlok Samla, kumbang itip nyong. Knowledge will give you power, but a good character will give you respect. Kan mau ba kajinang kajin start kajong pi, ka aye pi ka but ka bor, kajin tip ka ba khamria. Kumbatip kiwi, Henry kan mau kajilong ka ba jong pi, kan panle doi, ka wanra aye pi ya kanam ka buram. La ka dei karniang kajong pi, la ka dei ha Kaying da jongpi, lang ka silang katao ne ka bilang ka salang. Ka nuksa, baro ngitip ba kisim kiwat jakari lada slap. Baro kisim kiher lada slap. Henry ka ba snowflake lang ba? Ukling, igils, ukiar na uslap da ka ba uher sebenarnya. Ka bamut penong. Don la ka jong kasap kapong. Don la ka jong katalen. Kun Samla pidon la ka jong kasap katalen ba pin pedon kam. Nangta Parlok Samla kilang ki kenthei ba ki chenrang. Don't pray for an easy life. You must pray for the strength to endure a difficult one. What do I? Ko ki Parlok Samla ha kabadai bat kakam kabasok. Ni duai na kabata kakam kabae kabajenjar kan mawa kajin duai utrai kan rat warila sumarengi baro si kata filala berpoi hangne kroi kum simen sipara ban simbanta ya kane ka football tournament balap dia da Seng Samla haba phai sa ka sport nganam kan jerong that nadu menelai jang hate hapo madan in kan lengkot ka sport ngitip lukai kilok kipara ba klaim ka sport ha ka pathai ke mata ngimla banim ka sport ka ajai ki players kapan paunam ki players nang ta kaya lamru ban like na ke jimpang system jindi pan buai khamta mata bun la karni ha ka jindi drugs jindi dikiat ki khana dang red layatan duma leskor thap duma hapo muja thap duma popla litan duma sepo pain khana dalawan dalarung kelas sma duma thoi dalapoi garizol dalayo karizol hakaba ngipet ya kimaksir ka ansar kalong bang ngifil sausan subject tengin poi siano ladang ilong kum kene kalenti kadai kanuksa ka baba bayalam kini kiseng Samla Parish ba hinlight na kita ke baro nangta habang idan kejile kai kumayong mada habadon kijinya seng umjupoi marci tu do hapi marci wan
Henry bapoi kijilakai tei gidur kmat kibason para ya poi kroi sumabang ha la kendang kencerot yang moi kinyang terser wan sim banta ha kadega lempung jilakai ko kilok kisama ngan poi sa ubarem bajop ha kajilakai unangram udon bai lada kadai kajilakai udon bajop don borem Henry ngong epi ubarem umdai ban snoram Udai ban teristom, udai ban tergat ban poi syakathong jam kajinjom. Nama kajin fil, lane kajingiram, kadai kalenti ke ban poi syakathong jam kajinjom jong pi ha kawai pat kasni. Ko ki perlok samla kinang job, umdai ban sarong, kajin sarong nyong kalam sya kajinjot. Pidai ban continue ban practice, pidai continue ban don ka sport spirit. Pidai ben continue bandon ka good character pidai ben continue ru ya kan uksa ke bapa ha kan ke banta kum ke players ngaong yebi seng samla Parish banhat today you are the hero and tomorrow you are zero kabomot ngam kwa ba ki khun samla jong ka Parish banhat manta philong ki baba philong ki hero ki nuksa anda pilai temen lasai sisi pimdai belong ki balangkar hak bang gadi pimdai belong zero hak karakter ke jilong ke jempi Em ijongi insa kanjat ya kabol sapo madan kum kadak ban pli Baban sini khmat kanang baginyo ban pej iki player jong thui namarkane kadai kai tang para Katolik tingin kamru ya kajinle screening ma subha ke player de benlong ke baredi benwan sini khmat kinang spell kane kandai kanang spung B kadai ke tim A ma kanang spung B ke tim A bat kanang spung B kandai sapo madan nungrim kerpat referee ben sembahan payro ya kapor namar kapor bangkai lebu apa 10 minit kapatrim ba ban shoot ya kabol tentang sepej ya katrik jungu hakana rekom shoot kabol kal po gol bat kala light sabah adingka kibajab kenyo ban khur ya pator jong kapam sobar subha banlong kiba klan penyero ipliar jong pi kena ipliar jong pi kin bor Ka Parish Divine Mercy umdang kelepelong ke seminar ba arsngi ha kabalang shnong kelon mathai na kebenta kilong yeng longsem ha kabalawan ban chimenta bungut kilong kemi kilong kpa kibatrang ban yo jing hikai bat jing tip kumno ban sandur ban te bat ban ri ban sumar ban pinhe pensan yela ka yeng kesem ha kajuk kaporu ban te ye ke imlang salang ka besuk basan ha shnong hathau Labatay sa niru ikilingkor bat kikamram jong kilong kemi longpa bantri shitrem na kabenta kabalang halasnong bat haparish barok kaway. Hakini ki arsngi lawan ban kren bat hikay di kinong kren ki betbit ki bakenthup yu Reverend Father George Jaran ba Alec Puwen Coordinator Family Cell
Reverend Sister Dorothy Barkakong Yulin. Lapen kut yakini ke seminar da kamas bakhuit balapin minta do Reverend Father Elinking Lingdo, Assistant Parish Priest. Kabalang Shnong Maushbut, hapok ke Parish Divine Savior Nong Thamai, kalapen krek ban raki ke jingdap Shispa Snem, ke Centenary, da ke jingriu blay, da ke bapelong ya ke Bible Convention, ha ke arpau terik Nailar. Ha ke ni ke Bible Convention, lawan ya lap di Reverend Father Leo Mary Lindem, na Persara Minsi Mystical Rose Center, Mau Nyang La, Nyomer, Shillong, rengkat bakinong ya terilang jong o. Lawan tuat kipat riu nget diki hajar ngut negishnong jong ni ke Parish, ban shimenta bat ban yo jingklan minsi. Marias dang ka jingkren na uniu soble, kabor jong minsim bakhuit kala penrem ye ke minsim jong kipat riunget, ke bala ngap da ka jingkemen ye ki kintin bala clay na kirimyang shintur jong uniu soble. Wat habala penkut ye ke jingkren hagani ke convention, kipat riunget kimpat ki satya namar kidang ye ap kmi lenti dengong, bandang yo ngau syuk na uniu soble. Lasdang ye kini kesengi da ka jingpediang buram bat buat sekipang jinghikai bapher. Habal ladap ki program jing hikai bat jing batai lepen bot sedaka mas bakhuit balapen minta da uni usoblay. Ki jing ruai syok minsim bala ai da ka kwaya ha kapor mas bat hadin kila nang pen syuk ye ki pat riunget da ka minsim riublay habaro ki jing le niam. Lepen kut ye kini kesengi da ka jing meni ye ka sakramen bakhun.
Blay Paulo Hundruk Habamangiki Korn Jong in a pie show. Near Panma, no old Jinwai Bamalung, but short men seen. Having a tippo Blay Paulo Ma Piggy, the Chinkaman in pie show, but why you're up and Donboran, Buram yo Blay Shetron. Buram yo Blay Shetron. Kuching ai ba pala kat no katyang ka sur jong pa pen em yo riu kai kum mga ngala chot ngala pra hen rei mer sham yana ngala matla hen rei menta ngala yo ibyan para kristano ye om dei mga surwai shur wapiron te ule shur urwai jingruai pareng Henry urwai kaya jingruai na marka day ka John Newton obala compose ya kaya jingruai kababa pi parro pi tuyarwai kababa pi parro pi otip wadla pinang ya ki kanjin John kaya jingruai Henry pi snow ya ka sur ka John ka kaya jingruai kabala rimba Ole u John Newton, ole John yalga John kakme na do karta ka udang dang tang hinyos nem karta. Baduk pa John lo yo meina. Baka chingem John kalalong ka chingem ka sha leden. Ka chingem ka ba Shillong ko makan jatbol. Na ka way ka meina, sa ka way ka meisan. Nakaway ka may san, sasya kaway sasya kuni, bat kumta ter. Siyam na doon ka formal education, kumadon kikna bakikon jong imenta. Daya kas bawa dapat way snam karta, balapa banlet school yau. Henry ka jinlay school ulatat siya bapalat, bat kumta tre banlet school, Barula on yaw pangan traino batpi hagajaj. Ukpa jongo de nong panya hagajaj. Bat kong tawe lam yaw John Newton banlek hagajaj. Kachingem jongo John Newton. Kalalong kachingem kabangi on raf antaf hagagten pare. John P. Kilapet Bran. Nagachingem John P. Kajing sanya John P. Hotrai. Kanai P. Yakajing M. Gabatamai. Hallelujah. 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 Katnamat kibangay taga Bible rakti. Tan kibangay bo sa pos ngomha. Tan kibangay taga Bible rajram. Yaran try. Yaran try. Nakabenta John P. Kibangay. Yaran try. Bona kikti John P. Baro. Hakani kapon. The Gospel John Marcus. Galeriyo kadikat kabakatsan. Ujisu laong nakisenran Jomu. Kene satrat kaperchay. Bagtoyalat nega Khubor babham. Hakibriyo Baro. Haki Gentile Baro. Katlangat kibangay nagkatagatin Jomu Blay. Kiramba balang, ki secretary balang, ki samla, ki longkame, ki kibibi, bat ki kanhon bapyer, ki belat ki gaktin choblay rakti bangan pe, rakti bangan yoni, choblay. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Good na pi yalat de Khubor babha. Larang day de kamat kumbale mga panalong pa pilay kay para samla ki bapcha pilay duay ki bapang besitom ro bapis nang ki crown yo tiro na kabenta kalinge tapte oyang yo try tang basa kaway pat ya ka Bible ngingay ya ka jinglay yalap ya ka ten choblay ro ngingay
Henry Pat, Jackie Chingkoi, Bakalwan hanging Arta Tien. Day nam day. Jackie Chingkoi, Bakalwan hanging Arta Tien. Natip dan bongot na pipi yang ban pa duai menegasni. Tamba Jagatapa Pimpat Ngay. Dan bon na pidang chong piki baklampat ngay baklimkot menegasni. Piong ngam shulay ngam shupekay ngam kot na ngam kot. Pilang kwa ban pekay baru blay John P. Pilang kwa ban pekay baru try John P. Ru pimpat ngay. Natip scam. Dan bon na pidang John P. Kam taam ke badon na sikastro. Badon a heart problem. Badon kidneys problem. But kiway become a ngakaray pi artatien wan habakiwan mendagasni ban yo chingkot. Pi artatien mendagasni. Nagiwan na ilo compare kang ba mendagasni hangi hamaw shaboy mangi ngelapens kan miya ki chingay chongi. Nakabenta chong pi barong kibara kati kibara ma ki chingas na chong troy. Tongin ya lang yerok yame Jisu. Hallelujah! 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 Don na pireng John Piru, ki badon chest congestion nga jerho na dumane. Natip don ki badon chest congestion nang ki badon jingpang sakyaw ki badon ba jing wat ban ring man sieng ru hapdeng chongi. Henry Kat ba kilang yaro utray nga nagasni, pila yaro daga sura ka bajam na kabenta ka buram chong. Malutray ay ching pen kya ipi. Menta yu ay ching pen kya ipi. Na pilan ra kakti jong pi. Ra. Pet kidon. Naganigalyan bat sastay siya dien kidon. Pet pilaban pay dien ka pikwa pet pay dien. Pay dien pet pilaban yu iba kidon. Hangi apa dah incongi. Nak benda jongking el hapti dengan Khubor Shibon Jisu. Khubor Shibon Jisu. Khubor Shibon Jisu. Khubor Shibon Jisu. Pangkhmat. Dan ki ba pangkhmat. Hapireng jongpi. Banpek. Ki pang kikhmat jongpi. Kimi ekmat kikhmat jongpi. Ki jaw mat kikhmat jongpi. Henry menegasni pila pat duai kinong duai kila persad ikmat chompi badapi Badda kini ki Khubor ngila poi sya kapukut jong kani ka THUP Khubor. Ngi ai ka jing khublei phi baro pa pin kot pin klan bat ngi kerpat iphi baladadon ki Khubor baja ha ki Parish ni kishnong jong phi bapin pha ne pin tip shangi haute number badon ha ka screen jong phi khnang bengindang la ban pin mi man ka tayawi ki Khubor NIAM ka jalla. Khubor Shibon ublei un kur khu yipi.